ولی شما میدونید که او بعدی خونه‌دار شوی دیگر روی صحنه نمیبراید. فرزانه خورشید در توی فرهناز چی کار کرد؟ بینید او دیگر در پس آوازه های بی اساس نگردید. این کلین و داماد، این مردم آباد، این توی خداداد 100 بار مبارک باشد. این شب توی است. شب توی است. شب توی و تماشا. شب توی و تماشا. شب وصلت. شب تنتنه. این شب پیوند دلی این دو جوان. فرهناز شوهر کرد. ولی شما میدونید که او بعدی خونه‌دار شوی دیگر روی صحنه نمیبراید. اثبات این گفته ها را دونستن خواهید. پس دلیل ما برنامه راوی خوشنام ارزو ایسویف است که فرهناز با دلی پر و صدقاً ابراز اندیشه نموده گفته بود شوهر کنم شرایط همه مهیا باشد پر از بحر صنعت میگذرم. همگی حیران شده بودند و حتی ارزو ایسویف غمگین شده پرسید چرا هنر خود را قربانی زندگی میکنید؟ فرهناز خرسندانه گفته بود که برایش از زندگی و فرزند دیگر کسب و کار مهم نیست. پس گفته های فرهناز جامعه عمل پوشیدند و امروز او تاج عروسی به سر نموده به خانه بخت ره سپار گردید. داماد را ببینید چقدر خرسند در بری عروسی زیبا. گردشان سرایندگان و بهترین راویان سرجمند. مینا، ستاره کرامت الله، زینوره، سفرگل، شبنم در چشم همگان در نوارها معلومند و در خرسندی فرهناز زیبا شادی شریکند. همگی امروز را به صبرانه انتظار بودند و دلیل میجستند که شوهری آینده او کی میشده باشد. ببینید شوهری او کیست؟ این همان شهرمرد فرهناز. بینید او دیگر در پس آوازه های بی اساس نگردید. توی به فرهناز عزیز دل دیده ها مبارک باشد. چادر زنیم بخونه میرم تگش بمانه. چادر زنیم بخونه. بفروشم نام و ایمان را بجز وقتی که نرخش را نداند هیچ بازرگان. خوش منزل با صفاست اینجا، خوش جایی فرفیزاست اینجا. ضافت زمانه دور بادا، گویا نظری خداست اینجا. خوش که به هم دل بسته در باغ دوران رسته، از رشته مهر و وفا دل رو به دل پیوسته. این کلین و داماد، این مردم آباد، این توی خداداد 100 بار مبارک باشد. این شب توی است. شب توی است. شب توی و تماشا. شب توی و تماشا. شب وصلت. شب تنتنه. این شب پیوند دلی این دو جوان است. پیوند چنان پیوند و جان است که از عهد و وفای هم دیگر مژده رساند.
مطرب تو بزن بزن. یاران بزن یاران بزن. برقص برقص نماید. شادی شادی نماید. بنماید. کم شب کم توی شب توی شب هیچ وقت دو رو جدا تصور کردن نمیتوانم. با حیث اول حضرت شوهر نیمو با رحیم جان فرهناز خواهر من توی تبریک دیگر خیلی شدی خوشروی تبریک زد سرمه به چشمان بزیبت کشیش تیر از آن ابروی تبریک شه با اسب شاهینبال قسمت و سرو در کنار جوی تبریک در این محفل که میبارد ستاره در این محفل که میبارد ستاره کلام بلبل خوشگوی تبریک یعنی من خدا بخت سفیدت را ببین خدا بخت سفیدت را ببینم با یک در бародарое ки жилуткашу яза шудагиай ягон чизи хинак мехӯранд дарам шикамашро дар мегирад ёки вуздути мешавад яки дамиш меорад беҳтарин роҳи ҳал жилудак астае ки ширкати шифофармо ба шумо тавсия метиҳад метавонад ки ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро бартараф кунад ва ҳамчунин воспаления мегирад язвара гум мекунад ягон микроб гирифтагӣ бошад микроба гум мекунад ва ҳамчунин метавонад ки жилудкаи шуморо аз ҳамаи дардҳо табобат кунад бародарое ки мехоҳанд жилуди худро закас кунанд дар комментария даромада пилус моне мо ватсаби худро сразу ба шумо равон мекунем. фарзонаи хуршед дар тӯи фараҳноз чӣ кор кард? маросими издивоҷи бону фараҳноз дар тарабхонаи яккасарои душанбе барпо гашт. арӯсу домодӣ ба ҳам зебанда маҳфили бахтро нур мепошиданд. дар ин маҳфил ҳам шабнами сурайё ва ҳам фарзонаи хуршед даъватӣ буданд, вале аз чӣ сабаб бошад ки шабнам ба тӯй наомад, вале фарзона ба табрики фараҳноз омаду суруд нахонд. сабаб он буд ки охири базм буд ва аллакай арӯсу домод бояд ба хонаи бахт мерафтанд. суруш холов, ситораи кароматулло ва шабнами тоҷиддин меҳмонони ин базм буданд. ровиёни хушовоз сабринаи назрӣ, орзу исоев ҳамагиро ба тӯи хонадоршавии фараҳноз хушомадед гуфта шаҳру арӯсро таҳниятбод мегуфтанд. чаро дар ин тӯй нигина амонқулова, мадина ақназарова, нозияи кароматулло, зулайхо маҳмадшоева ва шабнами сурайё наомаданд? охир даъватнома равон шуда буд ку наход пул умед дошта бошанд. ҳайрон мешавем ки чаро дар тӯи ҳамкасби худ ширкат накарданд. блогерон софӣ 4:1, сафина 8, гулноза хоҷаева, нилуфари сарбоз, тилофатшоева, насибаи рустам дар базми висоли бону фараҳноз хуб рақсиданду шодӣ карданд. чаро настроении домод набуд? чаро як маротиба ҳам табассум накард? магар пуршукӯҳ гаштани тӯйро намехост? чаро ҷураҳои домод дар саҳна намеомӯзанд? ҳазорон савол, вале барои мо муҳим хушбахтии фараҳнози паричеҳра асту халос. зеби саҳна, ҷилобахшандаи ҳар маҳфил фараҳнози зебо тӯи арӯсият муборак бошад. 10 миллион аҳолии тоҷикистон аз тамошои тӯи ту хурсанд гаштанд ва ҳамагӣ тамоно намуданд ки киштии бахтат то соҳили мурод рафта расад ва кабутари бахтат мудом дар парвоз бимонад. хушбахт бошӣ хоҳарам.